Malala mali e aho e ki mo lele i tonga kotoa, whiwhia ki taritali lele ki mo tolu, ki o mo ngahi o ngongo me le tio, kai uma ai televisioni tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Whai ngofua, mo wawiangi whingai ake kakai, mo i potu ngawe savea, heli hono whailonga i he aho ni ka mata hono ngai ake senta whitu utaki ai potu ngawe. Tō lego te he potu ngawe mo ui, toko whāwha o aneawhi ki nā maoi moftingi i tō ngani. Pea whakailo he kau polisie toko whāngu fulu māua ki he whakauri kona, lorotonga eni ai whiawhi whalai te matona ki koe ako o si. O kutoi iai pea ngahi tala noa kehe ana iangi, he ai tau wakai ki ngahi o ngongo mehe mala e o sipoti, kai uma ai tu unga oi ea. Koe wakai te wa eni ki he whakai hiki, ko au liliani porotele. Kua ausia i he ahoni e he poto ngāwe whonua, palani me ngahi koloa whaina tulai maka maile mau inga, i he whainga ke whalaka laka, wawe, mau mo whaingo fuangi na whahoko whatongia, ma ai ka kai e whonua hiliangi eni a hono whailonga i he pongponge ahoni, a he kamata hono ngawe aki o senta whitu utaki e poto ngāwe, ko e senta whitu utaki koe ni ko o si fo tu ukiai, ai ngā hilaine telefoni ta e totongi e tolu i he whakaamu ki he whawhaingo fua, ai ngāwe koe ia mo ngā whie mao e kakai e whonua i taimi o kuna whie whetu utaki a toai ki he potu ngāwe o Moimoi i be wakai i ai tūkunga o kei e nau ngahi kole whilawi i me ngai kawenga whakelekele pe ko hawhahinga kawenga pe o kuna tokanga ki ai i he potu ngāwe ni. E he mea minista o e poto ngāwe tuke tāta ni la fusmalohi na ane pehe o ko mātu unga hana foto o senta whetu o tā kini ko uhi ko lahi e ngai whakamole kua whai e ka kai e whunua. Ta te whita ki he kai ngā mi tuapule a ngā i hina whenga mai ki tongani ke wakai i e nau ngahi kole pe hangai ka venga pe i loto i he poto ngāwe ni. Wa mea ku mahino mai ko e nau whakamole ko ku whai ku nau me mei whakamore e paanga pa mai taimi ke nau hau o kulaka he tu o wa e nau o mai ki he poto ngāwe o. Whai e whaka eke ki he nau ngahi ngāwe. O ngahi kole ko ko si o mai. Ko palopalema ko ku hoko o ku whakamamawhai me koe ni ki he kakai ko nau o mai me muri pa mo la henga tahi. Ko hiko e koe paanga ko nau whakamole ko ke nau o mai koe. O mai ke ofisi ko wakai e nau ngahi kole nai o mai. O whamole lahi. Ai ko e whamole ko hatahe me muri ku la wafi o pe ke o waia he taha mano tupu. Ke he ua mano ai whamole hataha ko e hau. Ke wakai e tuunga we e ni kore nai so mai ke potu ngawe. Ai ko e whotu e call center ko e ni ke oua te ke whai whamole ko ia mo ke hau. To ke hau pe o ka pau whi mau he potu ngawe ke hau. Ia whahinga o hinga o pehe e potu ngai ke hau. Ka ke ngawe aki ai call center koe niki ke whitu utaki ki ai. Ke kumi pehe kau ngai ta tau pe ke hau koe ke tari ka nau tolu ke whainga ai ngā ue ki hokone. Ke mau e hatari ai mea kau ke hinga ki ai. Ko ngā hilaine tai totongi e tolo koe ni, ai au ko kau kei ai whika whitu whānoa taha tolu noa taha. Pehe ke whitu whānoa taha tolu taha walu, mo e whitu whānoa taha tolu anoa. E malawa pe ki he kakai ke nau toi whitu utaki whawhau i he emaili ki he inquire@lens.gov.to ka ki he ngahi ka veinga whilawe i me ngahi mea whakelekele ke whitu utaki ki he emaili landdispute@lens.gov.to pia ka iai ha ngahi laonga ai kakai whikau aki mo ngāwe pe koe kau ngāwe poto ngāwe ke whitu utaki ki he emaili koe complaints@lens.gov.to i he whamatala mi he waa whakateknikale whitu utaki e poto ngāwe ni whakamala alai a whakataha tonu ki ngāhi lelei e tokoni lahi e senta whitu utakini ta te whita ki ona whawhaingo fua whitu utaki e kakai ki anau ngāwe pe whie mao i he poto ngāwe ni. O ko sisi ki a whainga maari ki update ai ngahi ngāwe e kakai. Pa kona whotua e poto ngāwe ko ni ai waa ko ni tēnā whahoka e whatungia ko ni kai tāwhataha pe ai kau ngāwe ki nau ngāwe taktaha
Pea tēnā tokoni mai pē ki hono update mai ai ngawe, ai kakai mo i customer koe ne put ngawe. Ko mea mahinga taha i he whahokwatungia e waa ko ni, tēnā lawa ai ke nau Moimoi i hangai ngawe hatoa taha, ko lau tau mai hono whahu mai ki put ngawe. I he nau whetokoni aki, mo i kau ngawe i waa taktaha, o whatataki ai tawhaklesita, tawhaki mape, savea, pia mo e kolowhana tula, kau mai palani. Ko we wāwhako ni te nau tokoni ki he ngahi whemau, ai pot ngawe ki ha ngahi dokimeni, po ngahi whaile, o whemau ke whakakato mai mihe customer, ko ngā kai flow ai ngahi ngawe, o nau whātau mua mai ki he pot ngawe ke whahoko. Ko whahoko whatongia ko ni o ko whatongia ai tokotolu he taimeni i he call center. Pea ko nau whatongia he te whito te nau tokanga ai ngahi whitutaki telefoni mai, ka maa emaili, pea pehe whoki ki he Facebooka. Ne toko pāheni e poto ngāwe, ka ngai kore ko toa pē e mau e he senta whitu uta kini kamata mi he ahoni, kua pāo ke nau ngāwe wheinga kiai ke whakakato i loto pē i he aho e nima, aia ne whakamamawhai mei he poto ngāwe, e gawe whakaiki ki whikau aki mo i hingoa, whika telefoni mo i emaili, i ngai whakamatala e malawa ke eke ki he kakai, ke uhi ke whakawhaingo fua, ha whitu uta ki whakafoki ante poto ngāwe, ke toko atu e nau ngahi whia mao. Koe ngāwe ko kamatai mō whailonga i he ahoni, koe konga ia i he ngā onu mo i tuku pāe poto ngāwe ki whakakato, mua o sia i he balani aho ngāwe e te au ai pule a ngā. Kua hiki hake tō lahi o kakai i Tonga ni kuna o mao i mahaki mo whitengi he loro tongani ki he toko ua fulu mā whā. Hiria ngeia hono toi le kōti ane awhi ai toko whāwha o eni ke nau puke i he to umahakini. I he whakamatala ko toko mai koia mei he poto ngāwe mo ui. O ku i he to ngā whawhie māli e ko tāpeni i hi koini ka aku kei tau hi he whale mahaki ai toko ua ai a koe toko taha i Vaiola, pe toko taha i he whale mahaki perini sesi fuspala i haapai. Ko e tau motua au ku hā mai ki wesia pe tu lawe ngofua ki he tō mahaki mo whtengini, ko e tau taha ki he taha whā. Ko toko wo fulu mā whaha koe ni mei Tongatapu ni haapai mo ewa ka koe tōlahi taha o i kaupuke mei Tongatapu ni o whakamamawhai mei he poto ngāwe mo ue maho i ngai whingai a ki whakataha ki ona whasisi. Mō ta ofi koe ia toi mawhola holo e vailasi o i tō mahaki mo whtingi. A ki hono whakaawe ngā hitana ki anga vai ko tō ape, he ngai apino whanga pe tūku i kolom ngai apia ko i e whakaamo. I he mahino ku kei whiao pe ato ngani me vai taimi uha, pe e toi lahi ange whenga māli e nā mua ku ne whamawhola tuku e tō mahakini ke whawhanao. I ke ngā taika ki ngai aki ngahi nau malawa ke tūli pe tamati a ke nā mua nge koia koe whakaaho namu me milimili pe koe taina mo. Ko hikai hā mai ai wawe ai kakaki o lunga e whika o ngahi mo ui kua mole i tongani tupu me ngahi whātuta maki i hala pule a ngahi e taoni. O kutoi longa mo ui a ngai e ngawe potu ngawe polisi i ona whakahoko i nā polokalama ngawe taha ma ke he eni e whiawhi whalaite mo e toko naki i he whakaamu ke whakapapau i ai malu mo e hao ai whewhanonga aki i hala pule a ngā. Ko e toka ngahi kua o eni ki e ngahi mo ui e ono ko leko te potu ngawe polisi ke mole i he taoni topu me whātuta maki hala pule a ngā. Ka koe whakaiki ki tala noa ko ia ki e hauani mo Los Lini nau whaho. Ko taha e ne whenga poto ngāwe ke whakapapau i oku Moimoi pau e kakai o e whanua, tau te whito ke kau whakauri. Ke ngahi whakahinohino mo tutu uni a lao whekau aki mo whewhanonga aki, ke whakahau whiai ai mo ui aki nau tolu oku nau ngawe aki e hala pure anga. I he whakamatala e komanda pure o ngahi apitanga polis Tongatapu, hala toa tauwha, na ane pehe. Ne au ki he toko whaua i Tongatapu ne whakailo ki nau tolu ke whakauri kona, ko toko ua whai ko kakai tangata mi he ta ua nima ki he whanima. Pea ko toko taha walu ai ko kakai whewhine mi he ta taha hiwa ki he whanima. Me ai pe hou hi ka mai kakai whanua, ko pe ki age no nono i he tauni.
ya kui ke mahino mawe kaka ai mate I hala puleanga ko toka na mama he ngai polisi ke fa papa u o ku malu pe hawa e fononga pe ko fatongia ko ia ku tau tolu ia ka fa ui tau fa papa u o si ta dola he pe ta po pe mo fa manat o ku tapu ke tau fa uri ka pau tau o ka vai tau kona ko ui e hoko ko to ia ko kene fa to punga ai whangata hala pureanga ai extend o ngai la vela la o ke more ai mo ka pe ma ngai e bunga polisi ke to e fa mana tu atu pe ki fa ma fa ia tu ki ka kai fonua ma winga be tau fia be mo tau ki tau la ko fa uri kona ko e feitu uia ma na tol ko ni ka to ko ni ke na o na tol ke fa ma nga ko na mau I ko ni ala Ko polo kalama ngawe tatau e toi whakahoko e potu ngawe polisi I he whalaite mo toko naki o e wikeni. I he whakaamu ke whakapapau I oku whakangata mo whakasisi I hono mau I e lao ki he whewhononga aki he halapure anga. Te ria halavea pe more ai hangahi mo ui. Ma ai ongongo aletio mo televisione Tonga ko aulos lini nau whahu. Kua whakamooni na Tonga ni mo tangata business I loa pe koe kautaha e ni ai matapule ko Ted Wait ai a koe kautaha Wait ki halea pau whemahino aki I e waha e ni o Tonga ni mo kautaha Wait ka I he ongo waa kihekehe eua ai a koe kau ki he ni ai waa ku nau toka ngai kina whakapaanga mo whakanau nau e ngai whanua ki hanga awe ki e to uloa e o seni mo e ngahi tōtu o ni ngā awe ki o seni. Pe heke kautaha e taha ai Wait pe o ku nau toka ngai kina e ki nau tolu ai ngahi whanua I hanga he palani ngā awe ki he to uloa ko ia o seni. Ka koe whakaiki ko ia lea pauni mo litea tau kapo. Koe makamaile mahu inga e ni kua o sia e Tongani, hiliange whakamooni ki halea pauni hewi ke kua o si I Tongani. O whakotuu I halea pauni ha whingawe aki kua whakotuu ke bau hano whakahoko I ngai āsenita ngāue whakafonua a Tongani ki e o seni. O kau kia e tūtuuni ngāue whakafonua ki e o seni, o ku amanaki ke whakailonga I Tongani pehe ke palani ngāue ma ai o seni. O ku kau I halea pauni ha ngai ngāue tokoni ia o ki e tola Amerika e 5 miliona hono mahu inga whakapaanga, aia e tokoni ki ngai whengawe aki whakateknikale, whakalakalaka iwi malawa e kau ngāwe, mo ngahi ngāwe whakapaanga ki ono whakaivia e sistem whakafonua ki ono pule I lelei o seni. I he o wau whakamooni a lea pauni ne whakahai e ki palemia, no pere whakawhanua, ai mahu inga e maka maileni ki ono whakaivia iwi malawa a Tongani, ke malu I e o seni pe potu tahi o Tongani. Nāne mea e hoko whengawe a kini ke tokonia ngai ka veinga tuu ki mua whakawhanua e pure anga. Whakaivia e nau tuku pā ke tuuloa o seni, pa ke puke ha o seni mo ui lelei mo tuuloa ma ai ka hau o Tongani. Ne whakahai I he pulo e kautaha Wait, ka koe tangata business I loa Amerika ko Ted Wait. E nau tuku pāmu e nau whiewhia ke whengawe aki mo Tongani I he mahino, ko os whakaha mahino e Tongani e tuunga taki mua mālohi, ko nau I ai hono malu e o seni, pe aku tuku pā e kautaha Wait, ke tokonia e whenga a Tongani I he kaweinga ki o seni. Ko tau lahi e whengawe aki mai a Tongani mo e kautaha Wait, talo hono whakotuu e na wāwhengawe aki he wanoa tawhitu. Mai o ngonga le te o m televisione Tonga, ko auri tea tau kapo. Kua kamatangoe aki e ni e Pasifiki e poloka lama ngawe fo o I he whetu utaki pe whingoe aki whakataha e Pasifiki, hili ha whakatamaki pe koe poloka lama ngawe e ni o ilohe lea whakapilitania. Koe Pacific Humanitarian Response Coordination Mechanism pe koe Prescom, o whakatamua e ni ke toile leiange ngawe atu koia, hili ha ngahi whakatamaki I he whingai aki whakataha ai ngahi whanua e Pasifiki. Ko e whakaiki ki mō popua aho. O ni ngongo whakalota whanua e ke hawani ko ngahi o ngongo mihe mala e o sipoti, hoko mai o kahili eni mō pia o lie.
I he whetaki ni mai komisoni whamawhora rea tonga me potungau e ngahi ngau e whalota whanua pe mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whiau hi Super Rugby Pacific manoa ua no. Whamalo ke Eik Minister me tawha ki sipoti ai potungau e i whengau e aki ua whakahoko. Malo me toki whilonga ki koe whakaini ke mala e o e sipoti. O ku tolo e whiau hi fuhu ai o Shania ne amana ke whakahoko mai ki tongani hi kongaloto e tau. Hiri ari liu me he sinopure kau taha fuhu whawaha pure anga pe International Boxing Association ko tukuange mai ki he ngahi kau taha fuhu o whamarumaru hi kau tahani. Ko ono whakahain he sekitai Shania re kau taha fuhu a tonga e lo ne tāmei lau ki he ngonga le tio tonga he pongpongini ma tunga li liu koen kua whakahoko me he sinopure kau taha fuhu whawaha pure anga. Nai whakae tāmi lau, nai whautu panke e hono tukuange mai e ngahili liu mihi IBA, pe kua pāhu ke whakatatari ai e whiahu o Oceania, ai e na amana ke taritari e tongani, e ngahi whanua me mi pā. Ko tuko ni o ki tolo i ai, ai mea ko ngā whoki ko taimi na toki release mai ko ni na o mea ko ngā ko time frame, ka mo tuunga whakapaanga ko ni na e tonu ke totoni mai ai IPA. Pango lau ke whamaapo po ke update re ange tuunga au ke ai, pa to o atu ia he pataha hoko. Rotonga ni ku matolo mo whiahi ko ia Asia, ai na e teu ke wholau kia i timi fuhu amatua, makatunga ni e ngahi nganga e huko ia i hake loto. Nai whaipo ke whiau ko na Asia, pea ko tupu ko ngā koe tau, pena to e postpone mai pe o mau taritari ki ahi hato e taimi te nau toki ki nau toki reconfirm mai e aho. Ka whai pe teu koe tuku e ai koe ngahi fuhuia koe ni ki muri. E he taimi te tau peo ku kei whamao sino e ngahi kalapu fuhu amatua e teu e ngahi whiau wharot whanua, mo e whatatari e pe ki awa mai e matapā ki ngahi whiau hi toa pure anga. Pe kapu active ne fitu o lotonga lele he taimi ni, ko whaamu ke te tokolahi ange pe ai. Te mo whaamu pe ne aha taimi ku malawa ke mau whekolosi aki, te benefite whanau e lawa ke mau ke nau lawa ato o pafufunga atongani hange koe Olympic, koe Commonwealth, hange koe te watu koe ni ki he Pacific Game o whahoko i ai papi et tahiti he tau fōu. Kau whaamanga pe e lawa se tolo ki whaite whinga Game Minister, pa pe he foki. Ki lawa hatala noa, matala noa ki he World Boxing, ko ngā ke whawhainga maria i pe, kai lawa pe ke re pe o ngō kautaha. Kai kehe ume mipa tongani mo ngahi whanua kehe e hong fulmawhitu e malumalu i IBA, i wahenga Oceania, ai au whatatania e ngahi palani fo o koe ko tuku mai, pe me kautahani mo whapapau i e taimi utolo i ki ai whiau i ho tau wahenga ni. O kuhulu ni atu he whetu hopo Tonga e West Tigers, wasaliwa wheleti i he squati i whakalahi e kalapuni, te waki koe e whiahu NRLW i he tauni ai teu ke whakawai aha ua o siulai. O kutui whia te whanau tama i paini mutu me o tu wharesi mahe toko whahafo ou, kua ui he whaiako ke whari ari he whiahu hini o kaua ia Gayla Henderson, Diamond Graham, kai pehe whoki ki alanai a Daniel. Kono ui he whaiako a wasaliwa, pe moini hike, whakaivia e squati e Tigers, o mga tuunga he nau tū ki mua a piako akapulu pe me whahihifo, ai au whemau ki nau tolu ke hoko an toi hano teu ki he kalapuni. I ono tāna ki atu ngāhi whewhitu oni ki he squati whamau sino Tigers, o ko manaki ke nau whengau aki whao whiai pe moe kau whainga klasi ulua ki e timi, pe he whoke kau whaiako i hono whakaivia hanau tare ni tiki a o sia ai whakaamoe whaiako pure. Kanai whahafo ki he whaiako Grain e Senderguk o ku whia ke whengau aki whataha moini i koe ni he nau whanonga i hala wainga ko ia ke teki nau tolu i he tuunga wha professionale o e mala e NRLW. Nai whahafo ke he whaiako koe pe moini i kehe o ku siofia ki he kaha o ko ia o timi ka koe ni ko ne hamusi mai tō wha koe ni ke mui atu i he kau tūki mua hange ko i he ko Casey Apps, Sarah Tongatuki kai pe whoki ki a Raisin McGregor. Ka kehe koe tāna ke koe nea wasaliwa wheleti ki he kalapo, nei o si wholau whoki i he timi whawhanua a ka pulu ri ki antonga hi wanoa ua wha, mahono whenga maharia ki he kalapo koe ia North Sydney Bears, pe koe ne ku teu atu ki he timi koe ia West Tigers. Koe fōwha wainga e timini i he whiau hi NRLW, e whepaki aho nima koe ia o siulai, pe a moe timi koe ia Parramatta Eels ki he Combank Stadium. Koe malai pe ia o sipoti.
Ko e wakai lewa eni ki he tuunga o ea, I hana tuku mai mi he waa wakai matangi a tonga I whamotu, whakahoko atu e inoke le lenga. Malo lau maare ho iki pa mulele a tonga toa, tai tai reiping motol ki he tau whamtala ea, mahino pe tau whaiwhanonga mai hoa wa whakuosi, na lahi ki alo maari pe whakatoke lau ki he ngoniwa, pe a pe whoki wawa. Ko e whakatonga ki tonga tape mo eua, kaut ka moha pai, lahi au fia pe moa ngahi uhatu moto. Pa kakare vene wakai ki hoa ua whakoe ka hoko mai, e hoko pe alo maari e ki he ngoniwa, pe a pe whoki ki wawa, uka koe whakatonga ki tonga tapu pa mo eua, kaut kai pa moha pai. Hoko pe au fia pe ukumalawa, ki ai pa moa ngahi uhatu moto. I mi satellite level o ahoni hange pe goia o ha mahina pe me I mi satellite ngahi ao ku ne fo pe mo ha matolo ko yo toka area o Tongatapu pe mo e wa ko alo tamaki en ai ko alo tamaki ne o me ao fia pe foki o uhatu moto ke ngai vai fonua ko yo Tongatapu pe mo e wa ki he ngoni wa pe foki va o ka diga pe mo ha pai e ahoni lahi alo mari ngai vai fonua ko ni I tau vai fonua mai ko ia I he ahoni. Ka kanga wene wakai ki aho nima ko ia ka hoko mai, aho koe nima ka hoko mai, waha alo tāmaki tene fōu ki he whakatonga hi hifo ko ia o otu tonga, tene ngā unu mai ki teriki tonga pe mo teriki toke lau, ki he konga loto o wikeni, maha uha tu mo tō, malawa ke lolo lahi a ngahi taimi, ki he wahi potu tahi ko ia o teriki tonga pe mo teriki toke lau, ka kumalawa fuki ke omi he haviri koe pe me haha ke hangahi uha tu mo tō ki o tau ngai vai whanua ki whaosinga wike, ka e lahi ki alo maari e pe, tau whai whanua koe aho nima ka hoko mai. Whamtala e koe pa me he pon o au ki he pongpong ko ia a pongi, wai whanua ko ia o Tongatapu pe mo e ua, hoko tu pe au fia, pa kumalawa ki ha uha tu mo tō I he pon ia ki Tongatapu pe mo e ua. Pea kaut kai pe whok pe mo haa pai, ka koe whakatoke lau ki he ngoni wa pe whoki ki wawao, e lahi alomari e pe ia, tau whai whanonga ko ia ki he poni. Marala tahane fua maa whana he poni, Hau ke maulalo ko tikiri sa se ua tolu ki Tongatapu mo e o, pe whoki ki wawao, pe ua whaa ki haa pai, kai tikiri e wanima ki he ongo niwa. Ko e haviri, angi ki pe haviri, mai le tahi hongo fulu, pa upeo taha nima, ki koto o tonga. Pa me he hahake, pe foki mo e toke lau hahake. Whamtala e koe ki a pongi, whakaau ke alomaria te vai whanua ko Tongatapu, pe mo e wā ki a pongi. Hoko te pe alomaria, lahi alomaria le lei. Ai ngai vai whanua koe o tu tonga ki a pongi. Whatawangi lahi alomaria, ngai vai whanua hanu ko toa ki a pongi. Tuke ha au whea ngai taimi, kai lahi alomari e pe. Malunga tāne fua mawhana e au ke tikiri e tolu noa ki he tolu taha ki kotoa pe o ngahi wahe whanua. Pea koe taimi koe o tahi tau maari e tahi hototonu koe taha I he poni, pea maha toka I he hototonu e nima I he pongpongi a pongi. Pea koe laa pe moe mahina. Hopo laa I he toi ono koe ke fitu he pongpongi, pea hopo mahina toi taha ono koe ia ki he taha wā hoa tā ia a pongi. Whaasio pe whamtala e aho nima ka hoko mai ki Nuku'alofa ka matai pe mihe tu apule lulu o au ki he moni te koe wike kao. E lahi ki alo maari pe Nuku'alofa, ka he taimita tau umalawa ke a ngai uhatu moto I he whakaosinga wike, pe he whoki ke kamatanga wike kao. Pea moe fua mawhana. Malunga tahine fua mawhana ke aho nima ka hoko mai ki Nuku'alofa e au ke tikiri e wahiwa ki he tolu noa. Pea koe taungatanga pe ki whawhini, malo apita homo mea mai. Ka mo mea. Ino ke ia mai tu o ngā oi ea ka tau toe wakaiange peheni ki ngahi ulu I o ngongo. Whai ngofua mo waweangi whingai ake kakai mo I potu ngā oi savea, heli hono whailo ngā I he ahoni ka mata hono ngai ake o senta whitu utaki ai potu ngā oi. To lego te he potu ngā oi mo ui, toko whāfo o anea whikina ma oi moftingi I tongani. Pea whakailo he kau polisie toko whangofulu maua ki he whakauri kona, Lorotonga eni ai whiawhi whalai te matona ki koe ako o si. Mo e ka katoi pēia ngā hio ngongo me ledio kai o maa televisione tonga ke howani mo whakaamu nea o taki kotoa ato pēia ki nato whare kotoa pē. Ka iha o whia ma o ngongo whitu utaki mai ki he watolu ne mene ngāno. Malo e tau ke iwi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with Radio and Television Tonga News for this Tuesday evening, April 21st. Today's top stories. The Ministry of Lands launches a new call centre to establish easier and faster communication between the public and the ministry. Dengue fever cases rise to 24 confirmed cases in total, and 42 drivers charged with drink driving in Tongatapu weekend police crackdown.
These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Papua Ahom. The Ministry of Lands Survey, Planning and Natural Resources has today marked an important milestone in its efforts to improve the delivery of its services to the people of the country, with the official launch of the ministry's new call center this morning. The Ministry of Lands Call Center has been established with 3 toll-free phone lines aimed at making it easier for the public to get in touch, to follow up on or check the status of their applications related to land matters or any other issues of concern within the ministry. The Minister of Lands, Dr. Daniela Fusmalohi, said the establishment of the call center was driven by the high costs incurred by the public, particularly Tongans living overseas when trying to travel to Tonga to follow up on their applications or matters with industry, as well as minimizing long queues in the office where people wait for hours. This call center makes the ministry much more accessible than before and aims to improve the ministry's relationship with the public as a first step to carrying out their services for the country. The 3 toll-free contact numbers for the center are 740-1301, 740-1318, and 740-1320. People can also get in touch via email at inquire@lands.gov.to for general matters, landdispute@lands.gov.to for land-related issues, and complaints@lands.gov.to for any complaints regarding the ministry or its staff. The ministry's senior programming officer, Whakataha Tonotono, said the call center is expected to bring a number of significant benefits for the ministry. The ministry has committed that all requests received through the contact center will be addressed within 5 days. In cases where requests or needs from the public can be resolved within 1 or 2 days, responses will be provided within the time frame. The ministry also emphasized that details such as name, phone number, and email may be requested from members of the public to make it easier to follow up and respond to their requests. This initiative forms part of the ministry's work program to also achieve its targets under the government's first 100 workdays plan. The number of confirmed dengue fever cases continues to rise, according to the latest update from the Ministry of Health released yesterday afternoon, with the total now reaching 24 cases. According to the ministry, all patients are currently in stable condition, although 2 people remain hospitalized, one at Viola Hospital and another at Princess Tuspala Hospital in Ha'apai. In the latest report, the number of cases in Tongatapu now surpasses those in the Ha'apai Island group. The Ministry of Health is emphasizing the importance of collective action to reduce and prevent further spread of the dengue virus, including the removal of all standing water that can become breeding grounds for the mosquitoes that spread the dengue virus. A total of 42 people have been charged with drink driving in Tongatapu over the weekend following intensified police operations on Friday and Saturday nights as authorities respond to a rising number of road fatalities in Tonga this year. The weekend crackdown is part of a targeted effort by Tonga police to enforce traffic laws and improve road safety amid growing concerns over death caused by road accidents. Commander of Tongatapu Police Stations, Latu, says of those charged, 24 were men aged between 25 and 45, while 18 were women aged between 19 and 45. Police say the operation is aimed at ensuring drivers comply with road rules and regulations, ultimately to protect the lives of all road users. The increased enforcement comes as the number of lives lost on Tonga's roads continues to climb, prompting police to step up efforts through special weekend operations.
Police have confirmed that similar operations will continue again this Friday and Saturday in a bid to reduce traffic offences and prevent further injuries or loss of life. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Tongatapu. Tonga has signed a major ocean partnership agreement worth up to $5 million, marking a significant step in strengthening the country's long-term ocean governance. The Memorandum of Understanding was signed here in Tonga last week between the Tongan government and the Wait Foundation and Wait Institute in the presence of Prime Minister Latu and the founder and chairman of the Wait Foundation, Ted Wait. The Memorandum of Understanding establishes a structured partnership to support the implementation of Tonga's National Ocean Agenda, including the soon-to-be-launched National Ocean Policy and the Tonga Ocean Management Plan. It includes performance-based support of up to $5 million and provides a framework of technical cooperation, capacity development, and catalytic financing to strengthen national systems for integrated ocean governance and management. The Prime Minister Latu says the signing represents a major milestone for strengthening Tonga's capacity to manage and protect the ocean. He says it reinforces their commitment to a resilient and sustainable ocean future for the Kingdom of Tonga. The founder and chairman Ted Wait says the partnership reflects Tonga's strong leadership in ocean stewardship. He says the Wait Foundation is committed to supporting the kingdom through investment, technical assistance, and continued collaboration. The signing follows years of cooperation between Tonga and the Wait Foundation, which began in 2017, focusing on marine science, policy development, and enforcement. And the Pacific's new disaster response system has been activated for the very first time, a move with direct relevance for countries like Tonga as the region faces an increasingly active cyclone season. The Pacific Humanitarian Response Coordination Mechanism, known as a PRESCOM, was triggered following the impact of tropical cyclone Paula in the Solomon Islands after the government declared a state of disaster in its western and Choiseul provinces. The activation marks a significant shift in how Pacific nations, including Tonga, can access and coordinate international disaster support during emergencies. Cyclone Paula brought strong winds, heavy rain, flooding and coastal inundation, causing widespread damage and forcing local disaster committees into action across several provinces. For Tonga, which regularly faces cyclones and natural disasters, the first ever use of PRESCOM signals a new layer of regional support that can be called upon when national systems are stretched. The mechanism allows affected countries to formally request coordinated assistance, helping manage the flow of emergencies supplies, deploy technical experts, and strengthen on-the-ground logistics, all while keeping control in the hands of national authorities. PRESCOM was endorsed by Pacific disaster ministers in 2025 as a regional solution to improve disaster response, ensuring Pacific countries help each other more effectively during crisis. It is coordinated by the Pacific community, working alongside partners including Australia, New Zealand, and the United Nations. The activation comes as disaster managers from across the region, including representatives from Tonga, meet this week in Fiji to discuss emergency preparedness and response coordination amid a busy disaster season. Officials say the use of PRESCOM highlights the growing need for stronger regional cooperation as Pacific nations continue to face more frequent and intense weather events. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Tongatapu. That was your local news for tonight. After this break, sports is up next with Pierre Ollier.
Welcome back in sport. The Tonga Boxing Association has confirmed that the Oceania Boxing Tournament planned for Tonga has been delayed. Secretary General Eloni Tamilau told Radio Tonga Sports News this morning the decision follows unexpected changes from the International Boxing Association. Tamilau says the IBA has introduced new rules, including changes to funding arrangements for host nations. He says those changes have affected Tonga's preparations to host the tournament later this year. Samoa hosted the 2025 event, and Tonga was next in line to host the regional competition. Despite the setback, local boxing clubs have continued training while waiting for a new date to be confirmed. Tamilau says 7 clubs are currently preparing for the national tournament, with the next sparring session scheduled for the first week of next month. He says Tonga is also hoping to compete in future events under World Boxing to help develop local talent. Tamilau acknowledged the continued support of barons and club coaches in helping strengthen boxing in the kingdom. The West Tigers have announced 4 new development players for the club's NRLW squad ahead of the 2026 season. Among them is Tongan athlete Vasaliva Faletti, who joins Gayla Henderson, Diamond Graham and Lanaya Daniel in the new intake. The players will train with the senior squad while continuing to develop through the club's pathway system. They will work under head coach Greg Sendegaard and the club's performance staff. Coach says the aim is to help the young players adjust quickly to professional standards. He says the players will gain valuable experience by training alongside established stars, including Casey Epps, Sarah Tongatuki, and Raisin McGregor. Feletti earned her opportunity after representing Tongan age group teams during a 2024 tour of Australia. She has since continued her development with the North Sydney Bears in the Tasha Gale Cup. The West Tigers begin their 2026 NRLW season on July 5th against the Parramatta Eels at Combank Stadium. And that's sports news. That was your latest sports news. Now taking a look at the weather updates from the Foremoto Weather Forecasting Centre with Inoke Nilenga. Good evening. Welcome to your evening forecast. Here's what we're expecting for the next 24 hours. Fine weather for the northern part of Tonga, for the newest including Wava'u, while things are quite the opposite over the southern part of Tonga, Tongatapu, Ewa, including Ha'apai. We're expecting cloudy conditions, showers of rain, especially for tonight. But taking a look at our satellite imagery for today, we can clearly see these thick cloud bands here developing clouds over the areas of Tongatapu and Ewa. This indicates the trough that lies and slow moving over Tongatapu and Ewa. And this is where we got the cloudy condition and also the showers of rain that we experienced today over Tongatapu and Ewa. While Nuku'alofa, Nuku'alofa and also Vava'u and Ha'apai was mainly fine today, except cloudy periods. For the next 5 days across the region, we're expecting a trough that will develop to the southwest of the group and will be moving into Teleki Tonga and Teleki Tokelau with occasional rain, heavy falls and possible thunderstorm, as well as strong wind for Wednesday and also Thursday this week. But for our island division, will be mainly fine, except some showers of rain. They will be moving in from the east, but generally fine for the next 5 days. Forecast from tonight up until tomorrow morning for the areas of Tongatapu and Ewa, we're still expecting cloudy condition and also some occasional rain, possible heavy falls for Tongatapu and Ewa. But for the newest and also Vava'u will be mainly fine, including Ha'apai. We're expecting showers of rain and possible heavy falls for tonight. Here's our minimum temperature will be 23 for Tongatapu and Ewa, including Vava'u, 24 for Ha'apai, and 25 for the newest. Wind is still from the east and also from the northeast, 10 to 15 knots for all of Tonga. And the forecast for tomorrow, still expecting a fine weather for all of Tonga, seeing improvement over Tongatapu and Ewa for tomorrow morning. So it will be clear skies over most part of Tonga for tomorrow. It will be mainly fine for all of Tonga for tomorrow, except cloudy periods. And here's the maximum for tomorrow will be around 30 to 31 degrees Celsius. And the tide prediction, high tide will be at 11 o'clock p.m. tonight and low tide will be at 5 o'clock a.m. tomorrow morning.
Sun and moon, sunrise will be at around 6 minutes to 7 a.m. tomorrow morning, and moonrise will be at 11:44 a.m. later tomorrow morning. Wrapping up with the 5 days outlook for Nuku'alofa, starting by first day up until Monday next week, will be mainly fine for Nuku'alofa, except there will be some showers of rain toward the end of this week and also the start of next week. And the maximum temperature for the next 5 days will be around 29 to 30 degrees Celsius. And that will be all for tonight. Good night. Thank you to Inoke and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. The Ministry of Lands launches a new call centre to establish easier and faster communication between the public and the ministry. Dengue fever cases rise to 24 confirmed cases in total, and 42 drivers charged with drink driving in Tongatapu, weekend police crackdown. That's your news package for this Tuesday evening, April 21st. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now for myself and the Radio and Television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.